Asia Vilingi wa Mauvoo. Ni watinda musese mwendo wa kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyo ni chaumundi wa dhandatu wa matuku dhandatu mwai wa mbe mwakani wangili ile na miongo ili na ina nye ni tawamasi wa KITAKA nolo kunengili ya Mauvoo kwanze ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo alatukumbanisi. Alatukumbanesie ne vamwe na Seneta wa kaunti ya Masako Agnes Kavindu kwenda President Ruto evadhane na mituo ya kutelemia koti vamwe na enendi. Itina wakudhuyu mwako dhukumiote mwailu nyumbani ya kusovia kuya Masako hatongo ini mavikie sivitali ni munene wa Masako na kwenda uteti uvetangwe sektani ya uiti. Minister Muveani wane makauntini ya Makueni Joyce Mutua kukani adho imama embe yulua kumanya maasi ya aimi kauntini e. Na Simon Munyoki kunyuvwa atawe director wa sako ya alimu kituyo vonge wanza ambani kisasi kuwajadha na udhukumi mwailu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi. Kwa tiani na uneni wake President William Ruto kukonia udhukumi wako tivande ya Kenya, yu seneta wa kaunti ya Masako Agnes Kavindu ni wa mwenda President Ruto evadhane na mituo ya kutelemia koti. Pamwe na enendi ma Kenya, Kavindu eweta kana edhi wa President leti kila kuati ya meo ya koti neva tone kaandi ikavalani ka na koti ikedhiwa itena utedhio itina wa mwamulo wa kulea kuatiwa. Hai mwenda President Ruto ambe edhiwa na winyivyo na kulilikana kana asa kwete ni enende kudhukumana ailita kwedhi wangeleka nyonzeo indeti kululuti chande ya Kenya. Livo tiumani chuniwe Boni Motise. Agnes Kavindu watakana uneni wa President wa William Ruto na makulu mange kuyenende na kwedhwa ndena kuingia nisiende na kumuvata uthasiwa kunena kana kutoa makwani kotini. Oila President walita kwedhwa wangeleka nyonzeo ndeni wa mondola makoni atiende ya Kenya kuyenende. Nienda kwa asia kana nituisi kana musumira nenga wa ubanga wa mana. Lakini na kenda ila utinda itulilikania saasi ondei kana ndane ngo ubanga wa utilanga sukuma. Kwa hui imaanisha kana we anengeto banga wa utilanga andu na hindi kuuni kuintimidate andu na kutuma andu matembwa na freedom ya speech na freedom ya kupetition nundu ananitu nonie aya makoti kana mayailitwe ni mayailitwe ni wenda ilitwe ni kwetela utuo wa koti anitu nonie kuya unai mathikoni aikulia kana ni lazima etele undu wa koti jumio tuyo wa lelu kana jumio tuyo wa affordable houses na nundu ni nungamye na tuyasia hii nyeta kwa personally ni asia hii embwa wenu kutula mea ya koti na oraja wa kawaida akekata. Kavindu watakana President William Ruto nunenge tuendeni atongo inaenende ma Kenya ateo mituo yake ya kuendea na ule na maundu ma koti ni kuendea na uvengi samethukumile ya koti na kuvolanya kana kuingia nisienende ma Kenya wamuna uthukumi wa nthino. Na musumbi nitu munenge tenda ya na itu kunenga ndai ya munovyo lakini na akuta wile wito wa taifa na kundwa ileka lo itutele manja nundu onandu ithe wandu emusi akekala sasio ndeitele manja siana ibia ni mwezi ni ithe ni umumania ni mwezi ni ithe ni umulunja bakwakwa yusiana isu sikalona itembeani eno ise kweli yisundu sikweka na juna na ke musumbi ambia ukututabya kana ubanga ndakwete wa utilanga sukuma yimaanisha kwete wa utilanga andu na june kututele manja na yutu yise twikalata na twithukumata na nomba katuthukume na embwe musumbi nde idhukisya utuo wa koti then kui rule of law na kute rule of law yimaanisha kana onandu no mathi street ine na andu no mokitane na kanona mundu atwewa ndakeke ondu no athi ahead na kathi yake kolondu wiwe ndakekata ndakeke ni koti kwou
nikulio musumbe kwandayana kwa winivyo atone kwimbwa engelekanio nzeo vaeretakana president wa muthi nuvalukite nthini wa uthukumi wake na ene nthi namukulea kwaniwanikila president wa muthi utwaisi werekana ndongo ya chama cha Pacific Kalonzo Musyoka no nginya iyo yombanya kuunga mausakwanini ungi ukite kwithiwa engelekanio ya tongo ya siola mailite utongo cia nthi ya Kenya watena maunyungunisyo kana mekusanyo etena vata na nikulia musumbe okwandaya alilikane kana ni wakuniwe kura na andu na indi mamukunia ni wailite kusisya undu kumasuvya nikana maeke kuendea na kuumia tukapikia kuona ciana citu ikiyumya mathayo. Stephen Kalonzo wa Musyoka mutongoi wa Kenya na mutongoi mbaka nthi cianza nundu ni wiwanithitie nthi mbingi na ni mutongoi utenelanga utena lawama one mwendini wa nthi itu ya Kenya 2027 akembwa ungamite ta presidential candidate na ni asia ukamba tumbanye kura zitu cionthe 11 jimwe tumwikie na tuweke kuanika na tuithinze ndeila ingi ni mwonete jua na central mathilila mayasia ikaba Kalonzo ninonio na clip kingi na tembea cha andu angi kumana kusigoi mekwasia na nikaba Kalonzo nundu koti wekila bandu bonthe aendekirie ngi ya mwike kuma ile mbetania ukamba kuendea na yumba nyanthini wa kuniwa kura mwakani wa 2027 na muno kwanza ya kusa ivandile ikamatona kusa kwa tongo ya seo nikulia kila muika wonthe kila mwana wa muika wa mwitu wa mwanake ula wonthe obikitie miaka 18 enda wose kibande nundu tena kibande tutona ukuna kura na kura yaku niyo wasia waku na kura yaku niyo yituma witangia nikana okunie kura mundu ula wailite na Ken Stephen Kalonzo wa Musyoka pamwe na atongo ya langi mengwa maungamite na chama chake ba ukamba na indi ona kula kungi tauo kaundini ya Masaku nyanita waboni mutisia ende muve mwana mundu iboni mutisia tuyokunikila Mauvoo wangi kuma kauntini ya Masako valaiti na waandiki ma Mauvoo kumulika yuluwa uthukumi yote mweli wa nyumba ya kusovea meya kuu ya sivitali munene wa Masako yu ungami wa sivitali huu utongoini wa minista muveani wa uiti Daniel Yombiana atongoi kanana utongoi wa serikali ya kaunti ya Masako ni matambuka sivitali ni kuthiana uwo yuluwa ki valama ikithia kana nyumba isu ya kusovea meya aku ni kuthukuma indi ni nabunge ngalikoni mwe kuseugwa ingi weu kwa evinda ivuthu minista huu muveani wa uiti vamwe na tongo yangi alana mumakulia tongoi asu mevete siasa maundoni ma uiti mwandikiti wa Mauvoo Daniel Mongela kuma kauntini ya Masako novikie sivitali news ainena na andiki ma Mauvoo na wakutongo sisi mwana ya ndambuka kuthuima maundu ma maende sivitali muno Machakos level 5 Minister muveani wa uiti Dr. Daniel Yombiana ni wale na Mauvoo matongo yamwe mambunge ya kaunti ya Masako ala mewetakana numba ya usuvya meyaku ndithi twendi thukuma mochari ya Masako twethiie mi zipo likite mi karibu miongo 3 na ili na twaenda kotini twosa court order na miisu twamithika kwa heshima itina wa kutangaza katika makazeti maitu na itina wa mochari jitu ndia apingwa mundu ulo kwasia ni apingiwe ekita ukengana no suno lusani na ni asiati lili ethia wepe mundu wina thibitisho engi etha nukwenda uthi mochari ni oke na yizilo kwa komiti ya mbunge aende eyone undu kuili na indi kwasia kana matakitali maitu mayuthukuma uno thoku nundu kila mundu niwe jumetie uthukuma na andu maitu maafia maile kutabwa undu wa ukweli kula kwina mathina metha mekuo komiti ya health zipo na no itwite na tukaelezea kila kindu nikuli andu maitu na tongo yenzangu tiusio kuthothea siasa maundoni ma uiti nundu ninuetho emwau kana mwendwa waku na ethia no theise morali ya iti maitu basi wisa kwethio the affect afya itu kwisi nubinge tutono kuna siasa asio na kimwene kibila wanzama kuungamia maundu ma uiti mbungeni ya kaunti ya Masako na ula ingi ni MCA wa Yapaka Vincent Mutie na munini wa speaker Steven Zue Mwanthi unduma na MCA wa Matu ni makwata maundeto isu maikule siasa hivi tondini wa maundu ma uiti na timukasa apyo na atila ya mweso nikenda withie ni wapikia na ithita komiti ya mbunge tutikuweka kumukasa o wio muona wikikie andu ma magazeti mwathio kamona uyo wikikite nundu na itu nitumukasite ndu batonyeka na tetilela mpaka andu maitu makwate uiti ula wailite nikenda withie ni matane ya matunda
ma serikali cia county kwa ndu andu maitu twikale inda Mauvoo na andu maitu mama saku muikeke gwegwea wa kuka hospitali situ cia serikali na mundu kwa nini ndao kulia andu azita badali please inyo ta munenga kivela you are the serious jokers of this year 2024 na yuku mo monde pai mundu ko serious mundu eda waka mulo iwo kaithie no getha onango no kuambu na kamulo ajendia de lango ni ambau au yambe patengo andu moga methe ni chau ni bathei kalanga inge uwe inge zakeli andu methe ni chau ilango zokie au yambu andu male aikada male auka yune muye yambe na yakeli na yakaro bayandu memwithikizia makwada sindu ilanzio tiambisa komea titabe kindu nundu mana kutumwekana ndo no athio kamande aleu na kwetu ko ikeno kia uithite withasya ona kuni wai wana ndu kindu no kacho no ndo sio tukaiza sindu lati one na tatongo ni kenda withite one ngabe andu maitu hope ala twaendio thukume ala matutumie tika thukume undu wo na ketha we na issue ya muthemba tosu yuko isisia tondu ithe twoka twasisia vamwe na atongo yangi Mauvoo minister miveani kivothukanyo ala matambuka hospitalini kuthima maundu ma maendeleo. Daniel Mwongela, Tongo TV, kumuva hospitali muno Machakos level 5 county ya Masako. Nake Minister Muveani wani makauntini ya Makueni Mwandu Joyce Mutuani wa Kenya kunima viasala wa maembe Makueni na muno athowi yuluwa kunyamasia muemi na ndivisinthi sia itunda ya yembe Mwandu Joyce Mutuani wawetakana muvea wanima kauntini ya Makueni ni vitukithite kilo cha maembe ekikatho ungua shilingi 15 kwa kilo kimwe na valawa wetakana thowi alame uthoa ungu wa thoa umethiwa manyamasia muimini wawetakana kaunti 3 cia Ukamba nisikosa thoa ta mwiao no kenda kusuvia muimi wa itunda ya maembe nini wa ilembeta ya Ukamba nilivoti yake Caleb Chalo. Akinena na kisese kika vindane kaleta mbukite kwa mbone kisione chake sauke teta kukusi SSO ya kwa basari kwa mandiwa mwimenzi ya yulu. Minister Muveani wane makaunti ya Makueni Joyce Mutuani wawetakana vemuma na viasala na alani atho wa mama embe na alame onamasi ya muimi kwa atho wa wanthi no wawetakana kuyana na uthiani wo wa kuosa maembe kuma mundani ngina kiwandani cha kuthia maembe ni kana kilo kimwe cha maembe kia ili totewa itheo wa shilingi 15. Kwenda kwigwa mundu theisi mbe wa bau mundu ta serikali ethanite kwa kilo shilingi 15 ndikwe kwatia ni chao kiutuma mfanyi biashara athesia thoa ithio wa bau nundu wa kwithela twikie masabu tonie yembe yemwe thoa wa production ni shilingi 6 kwa kilo kimwe ki maembe atatu ki maembe ana kibikata shilingi 9 kwa ni ngwete ukani kwa alame kuthoa maembe ithiowe 15 pa kilo. Minister Joyce ni wawetakana nimekuova utamweo kwi kaunti 3 cia Ukambani yevo Kitui Makueni na Masako tanzie mwe ya kusovia muimi kana tutiendele nesa na twaende unitesio miki ya sheria wise kwithia ni twoba mbe wabau withia witila sheria kutwike juju tu encourageana twibetho wa musione kana wise kwithia tuinabikia maumbe na ila twikwoba twioba kaunti cionthe cio Kamba wise kwithia thoa ni womwe kwa uni na makanya ingi twamba jethoa bala tunaweti nonde tunekalete tuyandikila na shilingi 15 maki kiticha kalamba nikikwambisha kosa maembe tusovye juri na tuisovya Joyce kidichuke tayari kwambisha kosa maembe. Oneni wa minister ukakavindane ka musimu wa kuketha maembe uendeye na kuosea. Caleb Chalo, Tongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Maafisa ma polisi kwa muthanyani wa mundi ni mavikia mawikaloni ma gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kisioni cha Milimani kukunikila yuluwa kikuo cha Daniel Muthiani kana sniper Daniel Muthiani alivotite kwa mwiwe 12 matuku ele na mwe wake wasa kwethi wa usini wa Mutongana ulawi kauntini ya Tharakanithi matuku 12 ma mwiwe 12 maafisa aane mavungia musi wa Kawira tanzemwe ya kuona ni akana ni maende kwethi wa maitwa esia kukunikiliwa kikuo cha sniper. Nation Media. We are conducting an investigation into a murder of one popularly known as Sniper, and we have been to various scenes. We've brought on board a forensic investigations team led by the Director of Homicide from DCI headquarters, comprises of different fields in the forensic science. And we've come here. Behind us, you can see that the residence of the governor
Meru County, and it's just part of the many other places that the team is visiting. So it's a continuous process that we are looking through the process of collecting whatever that is relevant to the matter that we are investigating. And we thought that we bring on board the county secretary, who is a senior government officer, to assist us coordinate investigations in this county, because some of the areas we're interested in, he's the one who can assist us. And we want to tell the public that the investigations are at a very advanced stage. So in case there is anything that will be coming up which is tangible, we'll still be relying on the media to convey the message to the public. So I want to assure you that the investigations are at a very advanced stage, and we believe that justice to that family will be very, very important to the nation of this country, to the nation called Kenya. So I want to assure the public that the investigations are very focused on the evidence that will lead us to a court of law. So let's be focused, and I wish to say that for now we are still at this scene, and processing the scene takes long. So we didn't want to say that we are finished. The team is still inside, and we'll be updating the media every time and then. Right now the forensic teams are the ones who are analyzing to find if it's related or it's not related. But as I told you, I brought in experts from forensic science, and they are looking at all the scenes. This is not the only scene we are looking at. Yes, a continuous process, I've told you, and there are so many other things we are visiting. So in case we get anything tangible, we'll be informing you every time. Nation. Commissioner zamani ya mbunge nene Johnson Muthamani wa kule kanisa hivyo yendi yonde na muno ndi ya Kenya ni kwithiwa niende kukunika muno maunduni maki ukwati ta Kenya nini waoneni wake Muthamani waweta kana ndongo isi ya Kenya na sioni sielete kuvoye wani kana ifikie kuyanesia mawatho alama thana ivindani ila ametasia ivela ndetoi anena kuyangalikoni isi ya Kinangop kauntini ya Nyandarua ivindani ila kwende chathe cha kumumasia Reverend James Kiraka Memia. Vacant. Was a must. In later years, we came to realize that grounding us. Tukitoka hapa tuombeaneni. Askofu na kuuliza wewe na viongozi wale wengine wa kanisa katika nchi yetu ya Kenya, mtuombee sana tulioko ndani ya mamlaka na tunaoongoza nchi hii, ili tuweze kufahamu kwamba tuna siku zetu za kuishi na siku za kuenda, na matendo yetu ndio yataangaliwa tumefanya nini. Mali tunazotafuta kuweka kwa mifuko yetu sio ya Wakenya, hiyo ni yetu kama binadamu. Maisha ya Wakenya wanataka kusaidiwa na viongozi wao, ili wakikaa waone kwamba utumishi unaingia kwao na unakuja kwa njia inayofaa. Zile zingine zote tutawacha kama baba. Na kwa hayo mengi sana, maana sitaki kufuka mfua inakuja, na waaga kwa kusema Mungu awabariki. Simon Mwema Munyoki niwe wanyuvwania memba masako ya Kitui Teachers ta Board of Director Zone ya Nzambani kisasi ate uvingi swani mundu kwa savali wakeli unyuvani usu watu wa iwe skulu ni wa musingi wa kiini ulawe Nzambani Kitui cha umeloni wa suwa vala Munyoki hainena itina wa usindi wa wetakana nuku ikithia memba masako ya Kitui Teachers ni makwata uyananu nini wa udhukumi wake vamwe na sako ni isu vamwe na kuikithia kana ni athanda muno ingini wavuthesya Mauvoo alame unyaika kana kwina utumii muthuku wa ilovia sia memba mo wakati wa utongoi wa sako isu tweleo mbengeniwe Honest Mastelo. Simon Mwema Munyoki nwa kwendea kwithia board director wa zone ya Nzambani kisasiti na wakunyuvate uvingwa ni amemba masako ya Kitui Teachers unyuvani ula watu wa skuluni wa manyuala medhona mamutha memwanya wa kini ula Nzambani Kitui cha umeloni wa suam. January 2024 elections ya KTS mwanya wa board of directors ulawe electoral zone ya Nzambani kisase kwethia wawini wane Simon Mwema Munyoki. Mwema ainena itina wa kunyuvwa kwake na wetakana no kuendea na kutetea memba masako isu na kuikithia kana kila umane wa thini kwa vata wake maundoni mauthukomi bateni vathukanyo. Teachers sako ni ailito usundwa muno
na alama ebo na alama kauka ni institution yola nilie muno nondo netina mathayo man kwi andu ni thukumanana moti yani akaranu kwata kindu we mutisi ogwiria no piye piu no piye ni waendera lakini sanduku nondo ena mwana wake pengine obatiwe kweka metiani kana ena mundu we hospitali ukwenda kwe operation na ndege nduota namo kwela ngala ngonena negindu kikwenda kutongweswa na wima we ulomo no na negindu kirona kwekia kiumo ona numba ya mundu jasako palata andikayu pena 10 billion ingi ni wavuthisia nzeke cia kana veno utumi muthuku ilovia cia memba masako ya kitui ila ciendeene kunyecho mitandaoni iweta kana vaina maundu maulusa ni nthini wa sako isum uyo yukwatwika ve numba ila tukwaka kuya yatuka numbesu ni tuangetwe 55 million onela mwanene yaki wanda mwasi yaki wanda tuwete 12 million kiwanza exactly tuwete 12 million nolo wendiwa kimande right na wako nicha usuya undu kwake ni wetendro chauzi tayi wembeza ziana rajia kiwanda yi no nothing na ibuwe ni moti ya 12 million mkwana nganya society mama oiti na atuika tenengetwe 55 million na mo county government me buma siaitie i process anonima me siaitie process ya kunenga ne tender ni staff ni momeka it is not the directors indi etele rotu arunenge 55 million yo kuruzikara no sino contract ona abwacha niwe wabina kona kindu kijona wandi kwa kwasya na nyama yo tumina ukamino ni kindu kingi tizo ona wiyo vani wathana kwikithia sako ine yasuva wana kukusia memba no kana kuyana iwetano yetonyo kutethesia memba mayo kukwata mivothino kana kukitana ngalama cia mikalile nila ciendeye na kung'aia muno nemuunga meinga ngalimu mukwatilile sako yenu mutimwikie business people by institution employer idena business people nono business people numamena mbeza sidikite ndile na zitu ziuka every end of the month mwemande na muvinganio no mwendeni wa nyuvani wala memba mamo nyuva weka kuendea na uthukumi wake na wala withitwe eithukuma muvaka thikisie vinda ya unyuvani ingi. So going forward, you need to plan well, you need to plan prior. Ndukogelo kwa zeloni utaplan it, and again you need to protect your circle. Bilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ende musese livotisi ya Onesmus Chalo kuma kuya kauntini ya Kitui niyo kuthio ituto andhini wa uthiumo witu wa mbetu isio kethia ituthiwa na Mauvoo ange kauta ndukathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16
as your skiza tune. Ni na udho chengi musiaisia serikali ya kaunti ya Makueni kuislamu vya wanimani vadhite kimanza tambesa sia kuwea aimi mausia umauma mondani muno ibindani kana ivulani ansikayoni sia kusie ya aimiasu kuvingiswa amadho wanimbuloka ainena na kamemeka itina wa kutongo isia iseso ya kunengane basari kwa amadhiwa maana monza miongo monza na umekuma odini ya Kikumbulio South kaunti nesu ya Makueni munini wa gavana kaunti ya Makueni Mwandulu Simuleli ni wenda aimi kusuvi ya mausia umo. Aya kwa kwata enga wa NDB enda bai wandi Umondeni kwa uwe monoko baake bwezi tunaambia etwe semwa yuwa January withela already tukweza kona tuikwata ndengu mbozo kwa kundu siambie kuambia kuma so ambia musiuze chakula yenu yote musiuze, unauza kidogo ile nyingine unabakisha, na kama county tayari tumeka budget kidogo iko tayari ambayo tutanunua ndengu kwa wakulima na tuweze kuweka kwa ile our grain processing plant na tuweze kuprotect the prices. Kwa hiyo ndokadhi utendengo si agute shilingi 500 ilobisi ita wa 220 shillings. Kwa hivyo tunawahimiza wakulima musiuze chakula yenu mbio mbio, mungoje na tutajaribu tuangalie ya kwamba you're not exploited by the middlemen. Nake MCA wa Masinga Central Joshua Munga ni wawetaka na vaimbesa mbongele sia basari ya iwetaka na mbesa ila sivono ila manava dhitendini wa budget ainena chadhini kimweta mathiko ngalikoni sia matungulu Munga ni wawetaka na tambunge ya kaunti ya Masaku ni manava dhite kimanzi taslingi milioni 3 sia kila ward sia kukwata mbau kisomo kwisila basari na ti milioni ile otondu kuwetaka na kavindani kau Munga ni wawetaka na mota atongo ya Sakwe kaunti ya Masaku mayeti kila ungeiwa ilovia sia mwenende utoiwe medhonimo. Matungulu nendo mutungi ya mubya nundu wa dhanda tu mubetwila nye mwene ni naneni obo ambasa le Masinga nenu kuwe munoki ya muna ilea na muna asia itungu ekune ima ko yute unere nembe mheshimiwa asia nitongelilwe mbesa te inongelwa ni mundu mbesa itu nilatikite budgetini mbesa isu si ambasa tina masianda ayumu ndita complete katilo tikongelo abana kila mara msiye mekete tambasani ni mailo nengo pesa hiti si ngama na wabina pesa hiti si minister wa kisomo pesa hiti si ndo mama zako ana mwaziada na ni mheshimiwa kwa kuigo ya tieti nengi weti apika ile nyendizo muaitembi kuitato mundu isuni suti nenganite na kama ngama na nonenda ambesa si ambasani anaile mwana ndo yitemu ikiyo bisini wake pano bisi wake tumunengeta milioni 500 wa miongo gandatu no wosa isu aiye yenye kwa ndisi la takonge kwa none nengi wesi onde na mone ngo tionde baye kalikande chake ali mheshimiwa niendo kutuma nundu ni zino dengiani angaba tauma mbasa le dio mwetu kite masilanga ala menzi wati tete menzi wata tete mbikio na teili buambia dusie na ibuombeza siana teito no sia ya ungeiti asa Chondini wa Mauvoo makoneti basari kaunti ya Masaku na KMCA wa wodi ya Machakos Central Laingi ni umutongoi wa Laingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Nicholas Nziokani wa udhesi ya mwema ma MCA mbungeni isu ya Masaku alame weta serikali ya Masaku taikunyaye cha basari ya kimanza cha shilingi ngilima na mwonza kila ward mwakani ayelesea uneni wa ma MCA su tawiva samunona uo kwa kwezi wa serikali ya Masaku evanie kunyaye cha basari ya kimanza cha shilingi milioni
itatu kila ward cionthe si miongo ina kauntini ya Masaku. Ingi MCA ndanena kwanzia aje mwana na Vilingi wa Mauvoo ni wenda atongoi ala asakwe na munoma MCAs ukalikoni wa uleima eke kulicha siasa maunduni mama endeyo undula wawe tata wende munona kuvalania mwenende. Tuitisonese ya kukolania masietwa masia na ila Governor wa Vinandeti pamoja na aheshimiwa on the mambunge ya Masako menda ku identify manenge basari si account ya Masako kulingana na moloto wa basari ni kana tuinenga alabi nyenye pyu takana ndiwa takana kena musia yumwe kana kaumete musia wena thina mwingi muno ende tuyasiale o tuinene ya basari tunene maendeleo monde ma county as a whole newa MCAs mio dhima wetete mea seto na ranki ni control of budget tatutatu mea mbeza sia development lakini nienda kunutabia anduma Masaku. The good news is maendeleo mayebitha nitunenze iwe kisilanga kila ward kila muno nenze iwe silanga ile nona bukuwe silanga ile nitutemewe malelo ona kwembua nye mwene umundi lelo waka foka uende baki imani kwesilika kanisa ni wa Bishop Kabab ni twaikata kuna nini ndo wiki ya simiti wese ndo iko maboda boda na langi nimekwikata nimwako kuna nini ya mesa kwa utu ase maendeleo tuende na kweka ECD classes zime kwa nisakwa ni level 3B hospital ni nakitiwe maendeleo kuna cluster ngeya ajumbe mama Masaku. Let us be honest with our people. Tuwe tuwe honest na ndo maito wa project yako no wardini yako itikila neko niwe don't play to the gallery. Nikaenda wana ni serikali teteka kata teteka gukuma governor wabina ukasisi overall record yake in terms of development over the last 10 years tuinaona kindu tachucha kutenwa silanga ile kila ward na sekana bunge ya Masaku ni kuendea na overall na oversight role yake na legislation representation ondo katiba kesa. Ende musese usuni wa mudia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamu atambene na kwa ndini wa mesa ito ya Mauvoo nye wendea wideo na kiweo cha kwa ilani na kesha rondi na ula wanengelilia Mauvoo kwanzi ya meko nye nita wa masikitanga.